Kardop Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponi. Pre ni phaing ko rapli aju inodaro so phan muslim amuni chulangram tara pathak thana lo erset prungset pen ratatum pen kachisong po pre ni phaing ko raphoni manja thana lo ratatum erset prungset apin so phan public long na hodai nang ji kalipulote kokthat pinang ji pu kachisong pre ni phaing ko rapli aju apor munuali pu inod artaning kaning koi miao su bongali pia phan Chulangram teramat jirlo opor langroi hidia kongalo warkang piramat apin so kajuisi apianut ka prekatum si ahiam sorapan birta kipipen non Difu Medical College and Hospital si langpon bompasi ahiam sorben nang pachini artaning kan great rock pasi chinidu News Text Report Karbi Anglong News হৈছিল আমাৰ মাঞ্জা থানা আণ্ডাৰত এটা ডিজে প্ৰগ্ৰাম আছিলে তাতে এটা বিশ্বজিৎ মণ্ডল বুলি এজন কমপ্লেইনতে যে তেওঁৰ মাইনৰ ছোৱালী এজনী হেৰাইছে আৰু তেওঁলোকে বিচাৰ কোচাৰ কৰাৰ পাছত ছোৱালীজনীক সংযতত পোৱা গ'ল আৰু সেইটো ল'ৰাটোৰ নামো ক'লে মুনুৱালী বুলি আৰু আমাৰ পুলিচে গৈ মুনুৱালীকো আমি ডিটেইন কৰিলোঁ আৰু আমাৰ থানাৰ হেফাজতে আছে বৰ্তমান আৰু ছোৱালীক আমি মেডিকেললৈ পঠালোঁ ডিফু মেডিকেলত বৰ্তমান ছোৱালীটো এডমিট হৈ আছে গতিকে ৰাইজৰ আজিৰ অভিযোগটো হ'ল কি ল'ৰাজনক ফাঁচি দিব লাগে বুলি কৈছোঁ আমি এতিয়াতো আমি এজ পাৰ ল' মতে আমি যিখিনি কাম কৰিব লাগে আমি কৰি আছোঁ বাকী আৰু ৰাইজে বিচাৰিছে তাৰ লগত আৰু বহুত মানুহ আছিল গেং ৰেপ হৈছে বুলি কৈছে কমপ্লেইনৰ মতে আমি এনেকুৱা এজনৰ নামে আছে আৰু পৰৱৰ্তী যদি কিবা যদি ওলায় যদি ছোৱালী যদি বাচ্যটো আমি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পৰৱৰ্তী কালত আমি বাকীকেইটাও আমি একশ্যন ল'ম বুলি আমি ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি চেঞ্চটো আছে তথাপি আৰু তেওঁ মানে এতিয়া ডক্টৰে এলাউ কৰা নাই যেতিয়া আমি সেইকাৰণে আমি ল'ব বিচৰা নাছিলোঁ বাকী এইখিনিতে আমি পৰৱৰ্তী ইনভেষ্টিগেশ্যনটো আৰম্ভ চিটুৱেশ্যন নৰ্মেল এতিয়া মুনুৱালী Dolamara jutang aklam along Duarbagori Press Club pen kapang terasai kedengpon. Kedamtang pray ni phaing korai hini arni pen Dolamara jutang aklam along ingdeng thongke price Jonal Karbi Youth Festival kedopon pen ni phaing korapli arni juddet pen. Dolamara Cultural Complex hall along Duarbagori Press Club pen kapang terasai kedengpon. Lason si Karbi Anglong angkang along a constituency tin along si tami hawar Karbi risonim so wrong aji kibipon ason si Duarbagori constituency along tami Dolamara jutang aklam along ingdeng thongke prai si hawar Karbi risonim so wrong aji biponlu laso along preni phaing korai si arni pen hawar Karbi risonim so wrong aji mesen pen alir alon pen katalon pedoponlu Dolamara jutang aklam along katalon pon along nithom apharman kapadopon si mesen pen jutponlu Sonsi, Dolamara jutang aklam along, Jonal Karbi Youth Festival kepadopon adim along, keter ke penangan heklong si Duarbagori Press Club en kapang ter asay, dengponlo, bangso kapang terpon asay, keklem ke dam tek apot, Duarbagori Press Club atumpen KCS, Reception Committee meipu, Santos Rongpi pen kachoro pipa jerpon. Lapen halapu Duarbagori Press Club atumpen sitami lapuson hawar Karbi risonim so rong aji mesen pen, kapachun pon tek apot sitami kachoro pipa jerpon thulo. Bangso kapang terasay kedengpon ahut kache tongdon Duarbagori Press Club meipu Bida Singh Ingleng Kongchunbang Rajesh Terot Dun Kongchunbang Rangsinabe Financial Secretary Robinson Killing Public City Secretary Joy Singh Teron Kajironga In-charge Rowelson Rongpi Office Secretary Risan Ingti Dorsing Tokbi Thomas Terang Edwardson Kroatum Pendanglok Penangat Chitongdun Kajironga Pen Risan Ingti Karbi Anglong News Kedamtang pre ni phaing koira hini pen dak Dolamara jutang aklam along ingdeng thongke prai si Jonal Karbi Youth Festival talon pon si atumi inkoira pli an Jonal Karbi Youth Festival puthot dak Dolamara jutang aklam along puthot pajut pon si dak cultural horde along dak si arni si pe nini ni thoma farman ladak claim kedam la pen ladak Reception Committee la pen doana tum samay ke claim kedam samay alang ni tum pen meseno so pen a jog ladak si kenang sot mate dak KCS along kachirap du nangya bangge kenang sot apena ka porsi nilitum dak pherangke Duarbagori Press Club ahin pen samay kedam tang
apor husami la festival nang le aprang samini tum kang kepang thira size tami chirabun lo lasonak taxi non jud et sami buthon ni tum dak kepang thira sai bang ke nang sot pena apor sin ni tum duar bog press club ahin pen sami ni tum dak ipeng wet do pen si ni tum pinia bang ke ni tum dak kepang thira sai deng pon si buthon ni tum dak mesen pen ni tum pinia bang pang thir pen si laso akam bang ke ni tum la pon si ton ko lapen same dutulang dak luar bogri kesias atum apan same churolo lapen reception committee atum pan same churolo athe dak luar bogri ang kanglong junior Karbi Youth Festival mis senpen katalon theka pot alang ni tumpan same churolo lapen same dak festival along same mis senpen alira cham ki pipon theka pot same alang ni tumapan same churup piglo lason thak thak se kewangji langan kan ongan same alang litum ansu se ardiki pipen laso delamura ladak jutang aklam along ansu se alang litum kewangji langan kan pan same ansu se kachi sikpon pupusi nilitum yorberg press club pen same alang litum pan ning thepon asi nililam the bangke lansington pak Ingdeng thongke brai si hawar Karbi resonim soronga je langlok so nihang langso klamalong ki jut siarni ratamai pi kepaman pot. Pini pre ni phai inkoi rapli durumiarni lakha kripli korkan constituency ke paro langlok so nihang langso jutang aklamalong Janel Karbi Youth Festival along. Ang dungkiti mate ratamai pi paman pon along aluhiaman pen kachatong dun laki MLA Dorsing Ronghang KAC Chairman Raju Tiso Lapen Korkanti Mondol Maipu Doloyingti KCS Tiripia Maipu Chandra Singh Kro An Parta Pinangan Jutang Jubat Khai Kachinghon Man Penkidoatum Chatongdun Labang So Ratamai Pialong Alhi Pachini Pon Langlok So Hawaramai Kongchun Bang Sam Singh Pangcho Lapen Mai Hawaramai Amai Pu Long Sing Rong Parahin Pensi Mai Charipon Bangso Mailong Jutang Jubat Pindeng Sumpot Khai Kachinghon Kaching Rum Thek Jiapan Ardido Jotpen Chinki Chingwaipon Lason Si Sayang Denga Tengpen Aning We Tu Hawararo Mate Terangatoma Nong E Pipa Jirpon Lapen Kang Tiranai Anong E Chipalong Pon Phong Lang So Jutang Arwa Mai Lason Si Best Team First Umrasi Jutang Aro Amai Second Lang Tereng Jutang Aro Amai Lapen Kit Homanong E Abang Phong Lang So Jutang Aro Amai Atumsi Nong E Chipalong Ponlo Nong E Pajirang Deng Jut Det Pen Lutu Namalin Kang Pupon Harmoning Lenga Hin Pen Lason Si Pining Singkan Ing Deng Thongke Raisi Hawar Karbi Resonim Soronga Jia Parman Langlok So KCS Jun Ahin Pen Patir Pipon Nihang Lang So Jutang Aklamalong Pre Nipai Inkoira Hini Pen Inkoira Pli Ni Thoma Parman Mesen Meat Intir Jirpen Pachon Ponlong Pamilo Samilang Sopen Long Bamoning Ti Karbi Anglong News Kalau nak apa sini si ini halam mana lo, cek si, ada polisi yang mereka berperan Muhammad bin Karbi Anglong, atau awak apa sini yang tunggu ngelak korkan ti awar koi pen, jadi ada polisi yang mereka berperan Muhammad Curu pun itu, bukan curu itu, malang li, kenangan dengan serap tu, lapen Emily, aduh itu kan, malang li, kenangan nakam, naik lem itu langsung nil tu cek long lo, kalau ada labang so kelama long tu sistemnya, stage penceng lo, lapen dela, jonela saya penceng lo, lapen dela non ela jitu audience atum kang ni labang so hem kusitame lahi kusitame nil tum emilia ka hai tum belong lo lapen de council of han belong lo jelo puson penangan na hormo nil tum puson ke long dolo kar belong council honorable si ma ka hai emilia tum manang pintar pidum pen si nil choring tum lalo pende udang ma ke lagi lo lo si dak jonel committee do jonel media logot kaprek loksun tang mage chingan bang putum kejeram tu eliese lokal emisi hoy be lapu
chelang si tum claim lo approach lo councilor so yang tuan gerap lo sila councilor so nang gerap ting ben si akam da non so festival busame kichu na son si tum theklong lo si deli kalau ibarat coba itu